tukibwithia tibala kuilela na kucholonga manto ya koneni na aso yetu ya kila siku ndakwirira ringi ba mabuti ika ote muntu ritaya kuringe buti inyoka ibo muntu akuritaya na mo bisine tako maanisha kuritaya completely kuritangui achoka na kwawe na akendelea kuritangui ko ngwe tritaya wa inyoko na muthanya yuonthe orethetie butine kethira tibura kutuka muntu akamama na mwire yukanoa witikie no korara kuruta ngui ciaku na tu no ntuninge itwaerwe kanya ka muthanya na ko tukuri arima tutiumba kuringania yonthe no katuthuka mitwe nende muringi okwa webuti ndenda nkwira onto bumwe thai na twina tobetu muciaswa bara ntuku imwe kinya bakoro twika anenkero webuti na anenkaniri bebuti no kuona muno nende akwa munenkero webuti no nkwenda odura akirie kubweya kaita kara owe okuchwa kwe wangui na kaita kara owe okwa approach muntu rako wangui katuwe muntu unu ibetwe na kamurandi keyete nakakethra katekawe maybe na kusikana nako kana kumenya manto ya murandi yu yete yomba kwa antu ngui itwana na kia twende desperate rimwe na iwe etherete akwende manto amai okaiba kwa muntu ekwira nkatha indaiberwe no kumenyana na umurandi yu mwero yu yete no kumenyana na munene okuo please yonkonsinde tembaya kuithetera akini mbaya wichonania yakawe desperate kwa tweka wano wichietekia na kira kionthe obwithakia ethra no thomete no wetekia bionthe bira bikwendekana kirebutiri uri ruriyete we nabio ya kwitha uwe we mwaki o nyumba na nuisi ngwira rutete na itare rutete na nkuma yeku kote na bata ya weta kwira muntu au konsinde ntu kwira atu kwaya nebuti aito mukayo kya kurlo yoni ati mukayi tondrikane story ure kana acho pio koke ya kwithwa muntu una kwichie na naisi ngwira rita na naisi kainya kaku ako webuti ukinyotete to mutuliria maru omwire yako rikane na nkurie bainge benu iboforlete victim ibana wethera muntu alatete oramwira ondrikane ibana barikana wa we ya ostokira aretere bange kitambo na story chiaku inya na ulirwe kitambo ate na yu na nyake thake rikana ate ukonsinda ko ureka kainya kaku kakuthetere reka uwezo baku bukuthetere oya bura muntu eta aka present maratasi yawe na kuromba ngui ya muthetera veterwa ikipability kyaku kya ngui iroruta unto bonda iba misia na iba miona manto yu ya kurethia kwina mama urune ya muntu we mubemberetha ya kurikane au no re ukuma manto ange ya mae yanga mbwetheria okenda mbe yokubwetheria ntema bika ikenda mbe yokurikana iba bainge muno bakwenda bengo konsinde te mundu okombageni kenda konsindwa na ninge te arambene turi ate the highest bidder no waita na kira kikwendwa value yourself na neo wake kwenda umenya kiri itharira kurura metho yetu ya akili nipe macho nione macho nipe macho nione